Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. PBBM, penny muna ng pamamuklat ng new passenger terminal building ng Clark International Airport. Pamanangat ng turismo at ekonomiya, asahan king North at Central Luzon. Mitawang suspect king Genesis Investment Scam, arestado ng CIDG. Modus da kanureti, dinitalyo ng PNP. Teteking panlumakan barangay San Jose king San Fernando, makabuklat na kareng motorista. Residente, pasalamat king mabilis sa kimut ng Mayor Vilma Caluwag. Gamit para king hemodialysis center ng San Fernando, dintang na. Libreng dialysis session, yampang kareng Fernandino ngayon Oktubre. 4,000 food packs, sinadyaning Metunga Foundation kareng biktima ng bagyong Karding. Probinsya ng Bataan, Bulacan at Pampanga, makinabang. May oras, Pampanga, kain tabing mabilog gapersa ng GNN TV44 Pampanga. Babiyela ring makapanangun at lokala storyan dapat yung abalo. Kapamilatan ng garantisadong kumpleto, ampong balanseng impormasyon. O rin po rin balitang miyakalap kilublim parminggu. Ako po, Daniella Sangalang at TV News Force, Pampanga. King pamamuklat ng bahayong passenger terminal building ng Clark International Airport, asahan karong musbong, lakwasing industriya ng turismo at social-civic economy. King North at Central Luzon, agpangkang Presidente Ferdinand Marcos, ameni muna king grand opening na niti, ay ning report. Let's now witness the President and the First Lady as they lead the cutting of the ribbon. Penny muna ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing pamamuklat ng bayong terminal building ng Clark International Airport king Siyudad Mabalacat. King kayang talumpati, sinabi ng Presidente Marcos na patunay ang proyekto king tagumpe ng Private-Public Partnership Program. Maragul la kano kontribusyon ren pribadong sektor, bang organisado lang apairal ren programa ng gobyerno. And so this is a perfect example of what government and the private sector can do. And makikita mo, kung private sector lang ang gumawa nito, hindi nila kinaya. Kung gobyerno lang ang gumawa, hindi rin kinaya ito. And that is why it is a perfect example for that. And I think it will serve to encourage other people to enter into this kind of arrangements. Layon ning proyekto ing madekongestya ing Ninoy Aquino International Airport o NAIA king Manila. Thank you very much, Mr. President. Ing 10,000 square meter a new terminal building king Clark International Airport agyo nang makapagserbisyo hanggang 8 milyong pasahero balang banwa gamit ing state-of-the-art facilities para king mas ligtas at mas kumbinyenteng pamagbiyahe. Peg maragul ning Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, reng modernong pasilidad para kareng pasahero at turista alulub at lulwal king bansa. Vision is to develop CRK as the airport of choice for travelers flying in and out of the Philippines. As a destination, we want visitors to the Philippines to have a fantastic first impression as soon as they arrive in the country. And in turn, we will provide customers with a seamless and hassle-free experience by offering modern facilities and amenities. This airport will redefine air travel experience and further push economic developments in the region. It will be Northern Luzon and Central Luzon's gateway, connecting the region to the rest of the Philippines and the world.
Asahan mo naman na mamuklat siyang mas marakalaobra, manyulong mas magila sa turismo at socio-economic activities king North at Central Luzon. May kisan metong la naman king aktibidad dina Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation, Secretary Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism at reng opisyalis ng Lipad. At chula naman reng lokal manong kulan king probinsya, apanimunan dari Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Pineda, asina gana king presidente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tukluking migit 213 million pesos sa halaga ng pupul o produktong agrikultural king Pampanga ay sinira ng bagyong Karding. Ay ning detalye ng Patricia Mamangon. Tukluking migit 213 million pesos sa ulagada rin produktong agrikultura king Pampanga ing mesira at apektado pauli ning bagyong Karding. Inyang bengi ning Lunes, September 26, reneport ning Office of the Provincial Agriculturist o OPA na mabot king 4,168 hektarya ning marangle king lalawigan ning apektado ning super typhoon. Sangkan bang mitala ing damage sa migit 212 milyon na ulagan ng pale at 1.4 milyon ang miyayaliwang gule o vegetable crops. Agpangking mesabing opisina, maabot king 2,889 na ortilano, iba't kareng 136 barangay king Pampanga, ing apektado king agricultural damage. Asahan naman ng anunsyo, iba't king gobyerno para king maging SAUP ay duwang kareng mitura na manasik. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Paperwall na lang CIDG Angeles City reng arestadong suspect king Genesis Investment Scam. Pakibarwan ning modus da kanuredi king report ay ni. Gat panapon ning Martis, September 27, inyang inampang dereng miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Angeles City ing warrant of arrest laban kareng mitaong sangkot king multi-million pesos sa Genesis Investment Scam. Kapamilataning Oplan Pagtugis, arestado lari Ercel James Rodrillo ating girlfriend na niting Camille Joy Dungo, aparehong residente ng Ciudad Angeles. Dina Rodrillo at Dungo, reng reklamong agent kanu ng Genesis Corporation Investors, meto nga investment company. Okay, saan po ba sila nasangkot? Ito si Ercel James Rodrillo, Opo. tsaka si Camille Joy Dungo, kasintahan niya. Oh. Sila yung mga primary suspect behind the Genesis Finance scam. Oh. Saan may nabiktima sila ng more or less 200 katao at may more or less 1 billion worth ng investment. Ang modus ng mga to, sila yung parang agent or managers nitong sina James Pai and si Joshua Miguel Ocampo. Dito sa Pampanga? Yes, Pampanga. And even nag-start to Paranaque, kung hindi ako nagkakamali. Paranaque, tama? Meron silang company, ito yung Genesis Finance Group. Nagsusolicit ng investment. Accordingly, gagamitin yung pera na yon sa junket operation ng casino. Yung investor makakatanggap ng 30% interest the span of 45 days. Marirecruit mo na, bawa ikaw nag-invest ka, yung marirecruit mo na investor, meron kang komisyon na 1% to 5% dun sa ipapasok niyang pera. Saan yung sila nahuli? Nahuli namin sila dyan sa may Angeles City Hall. King report a peparala ng Police Major Arvin Hosmillo, hepe ng CIDG Angeles City. Mika sayang operasyon kareng suspect, king bisa ning warrant of arrest, iba't king Regional Trial Court Branch 117, king kasong estafa. September 2021, inyang magreklamo laking opisina ng CIDG, rengalos dinala na individual laban king financial company. Pengakwan ang lakas kanong manakitan hanggang 40% ning karelang pinuhunan o pepaluba pera king kumpanya. Pero bandan talwi, eda nalakano akala preng makibandi. Pansamantala lang makadetain renga duang suspect king opisina ng CIDG Angeles City para king documentation. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Ating pang balitang kapampangan, kaya pa magbalik ng News Force, Pampanga. Teteking Panlumakan Barangay San Jose king San Fernando, makabuklat na kareng motorista. Residente, pasalamat king mabilis sa kimut ng Mayor Vilma Caluwag. Gamit para king hemodialysis center ning San Fernando, dintang na libreng dialysis session yampang kareng Fernandino nganing Oktubre. 4,000 food pack sinadyaning Meto nga Foundation kareng biktima ning bagyong Karding. Probinsya ning Bataan, Bulacan at Pampanga makinabang. Forest Barbecue Express presents A Soulful Night with Arthur Neri, exclusively in the biggest Korean restaurant in the province this coming October 20. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng Night with Arthur Neri. Grab your tickets now. For more inquiries, visit the Facebook and Instagram page of Forest Barbecue Express. Oray ni paring may akala pa balita, kilublim para minggu. May pabalita po para ka rin taga Del Pilar at San Jose king Ciudad San Fernando. Uling mi buklat na yung tete panlumakan king Barangay San Jose. Kay bat ng metanggal ning makasabat na bale, Ketty, ay ning istorya ng Angel Rupisan. King Ciudad San Fernando, malyari na lang makalabas reng sakyan King San Jose Panlumakan Bridge. Iti kay batning pilang dominggong negosasyon ng Mayor Vilma Caluwag kareng mika bandida reng bale o properties ang makasalabat king dalanan ning tete. A pinabor naman king demolisyon da reng pibanjanda. Mitalaka dya in 27 meters a tete inyang banwang 2016 ning Department of Public Works and Highways. Pero nganing Setyembre ning banwang 2022 ya pamo magamit iti kambena ning mesabing blocking issues. Asahan naman ning balaw sa pamanyamasnan ning City Hall king tete ampoing pavement na niti. Pasalamat naman ni Mayor Vilma Caluwag kareng personnel asinaw king mesabing proyekto. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pirma na namong PBBM ning paninayan bang opisyal ning maging batas ing panukalang postponement ning December 2022 barangay at SK elections. Aprobado niya kasi king katlo at talwing pamamasa king Senado ing pamanaglus ning may sabing alalan. Nung mipasar, maganap na yung election king tutuking banwa ay ning balita. Aprobado ning Senado king katlo at pinala pamamasa ing Senate Bill 1306 o ing panukala na i-postpone niya ing December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan o SK elections at isundo nemo iti king tutuking banwa. 17 reng senador reng binotong pabor king panukala kabang kinontra laketi dina Senators Coco Pimentel at Risa Hontiveros. King panukala inisponsora ng Senator Amy Marcos, chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms. Buri ng misundo namo ing mesabing alalan king December ning tutuking banwa. Inyang milabas sa Domingo minuna na ning inaproba ning House of Representatives ing karelang sariling bersyon ning panukala. At tatandanan na inyang May 2018 pa inyang talwiyang maganap ing barangay elections. Ako po Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May atong karing panigobra na kanuning Vice Presidente ning Clark Development Corporation ing automation para king pamagproseso ning negosyo king Clark Freeport Zone. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon.
Kabilang ka rin dinanakanong prioridad ng Bayong Pamuntok ng Clark Development Corporation o CDC ay Attorney Agnes VST Devanadera ing mabilis sa proseso para karing bisang magnegosyo kilob ning Clark Freeport Zone. Iti impepasyag ning opisyal king press briefing kareng miyembro dareng lokal media king lalawigan agenapan king CDC boardroom inyang Biyernes, September 23. Manualay Devanadera na mas makapanamuyot marakala kapitalista at negosyante ang mamuhunan kilob ning Freeport nung automated yung proseso. We have to be competitive not just among ourselves, but with the neighboring countries. So ang isa nga dyan is yung ease in doing business. Doon pag kumuha ka ng permit, nagpa-renew ka, bilis-bilis. Dito aabutin tayo ng siyam-siyam. So yan yung ating mga pinapoint. Kabilang kareng akakit ng paralan bang apairaling ease of doing business ing pamakipag-ugnayan kareng mall bang mabilis ing business processing. So during my consultations with them, I will be giving emphasis on how important the ease in doing business systems should be in place. But first, I have to start with my own house, which is CDC. And ang tinitingnan nga natin dito, yung ibang pwedeng malls na lang ang one-stop, di sa mall. King talaning CDC maabot la king migit 1,200 reng locators kilob ning Freeport at kailangan kanong silipan o i-evaluate nung balawsing development dareti bang asiguradong ating malalyaring economic activity. Now, I have ordered yesterday an evaluation of the contracts, and of course they're always saying the lease contracts, and the number of years that they have had it, and the number of years that they have not developed it. Kung wala talaga, because pandemic has changed nga eh. Of course, ang sinasabi anong rason? Ang sinasabi, pandemic 2 taon lang nakakalipas, so that cannot be a good excuse insofar as we are concerned. I-Attorney Devanadera ing piyakamumunang babayi at 14 na presidente ning government-owned and controlled corporation na CDC. Bayong kayang posisyon king CDC, Megsilbi Devanadera bilang chairperson ning Energy Regulatory Commission o ERC. Banwang 2007 hanggang 2010 naman, inyang linuklok yang Solicitor General of the Philippines at megin niya namang Acting Secretary of Justice. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Iyang pangnening SSS o Social Security System in calamity loan para kareng kayang membro, apektado at mipuruhan ng bagyong Karding. Pakibalwan tamo yung maging proseso, king report ng Patricia Mamangon. Pakiaryan o pa-finalize na niya kanuning Social Security System o SSS ing karelang guidelines para kingyang pang calamity loan kareng miyembro dang apektado ning bagyong Karding. Agpangkang SSS President and CEO Michael Regino, sakaling ayari dalareng guidelines, tambing diya kanong ipalwaliti kapamilatan ning karelang website ang pong social media channels. Minuna na keti sinabi ning SSS na mamuklat larete nga duang programa bang mamye financial assistance king karelang miyembro apong pensioners kareng lugal at todong mipuruhan ning Super Typhoon Karding. Sinabi ng Regino na nga duang programa apin ning Calamity Loan Assistance Program o CLAP para kareng miyembro ating 3-month advance pension for Social Security and Employees Compensation o EC pensioners. Lalam ning Calamity Loan Assistance Program, malyari lang makapag-avail reng miyembro king loan, malyari lang makapag-avail reng miyembro king loan katumbas ning karelang talwing average at 12 monthly salary credit o pwede namang mas mababa ing karelang applyan. Para naman king 3-month advance pension, ibasiya ing proceeds nung magkano yung bula ng pensyon dareng pensioners. Katukinan iti, inasag na lang ning opisyal ning SSS ren karelang miyembro na magparehistro king my.sss portal aakit king SSS website para king application ning calamity loan. Base king data ning National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang kareng miapektuan king masika na bagyo reng 1,372 a barangay king Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Ampong, Cordillera. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Kaya kailangan tabayan ang ating mga paling balita kung pa magbalik ng News Force, Pampanga. Maya Paoras, king pamiyaduangan na ning executive at legislative, ni pasarya ing ordinansang 2022-006 na mamaya general amnesty on surcharge, penalty at interest para karing delinquent tamon taxpayer king business, real property, market stallholders at miyaliwang regulatory fees na ating utang banwang 2021 pababa. Ganap yang maimplementa ing ordinansang iti king September 20, 2022 hanggang December 29, 2022. Kaya agkatantala rin taxpayer tamong ating delinquencies 2021 pababa, ban magbisita king Treasurer's Office, malyari mo ring mag-email king treasury.sanfernando@gmail.com, ban kumang order of payment o mag-request billing statement. Makanta mo rin malyari-larin pong mouse king 649-8540, Local 112 para king permit o Local 119 para king Amelia. Ako po ing tresurera ng San Fernando, Mary Ann Bautista, Kayantabe at Mamia Payan. Deni paring balitang Kapampangan. Susulong ning miyetong nga kongresista na di na niyang prioridad ing proteksyon ning Sierra Madre Mountain Range. Kay ba't ikit ing maragol ng alaganiti, partikular ning ating bagyo, ay ning istorya ng Angel Rupisan. Kay ba't ning pamanyalanta ning bagyong Karding nga penandaman king Central Luzon at aliwang parti ning Luzon inyang September 26, 2022. Pasibayo ng susulong ning Rizal 4th District Representative Fidel Nograles ing pamagprotekta king Sierra Madre Mountain Range. Pinasa na ning kongresista ing House Bill 1972 ang manalakad king Sierra Madre Development Authority bangmi di na niyang proteksyon ning kabundukan kareng illegal logging at pamanyulong mo naman king reforestation campaign. Agpangpaking kongresista, magsilbiyang backbone na ning Luzon ing kabundukan, lakwas na kareng luluba bagyo. Patunay mo naman kanu ing pamanyatang na ning bagyong Karding asinakto naman ing landfall na niti king Safe Sierra Madre Day. Pisig mo namang Senator Sani Angara at dapat na kanung panigobran ning gobyerno ing pamag-invest ning teknolohiya ang makasab king pamagbawas na ning malalang epekto daring kalamidad. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Siyudad San Fernando, dintang na laring gamit ang pong makina para king ibuklat ang libreng hemodialysis program ng city government ay ning balita ng Patricia Mamangon. Pepakit na lang Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, reng bayong data nga makina, luklukan ang pong equipment, iba't king kapartner kumpanyang Luzon Medical System para king libreng hemodialysis program kareng Fernandinos. Personal na lang linawin ng alkalde reng dintang nga gamit para king dialysis center. Atsula king 25 reng makina ang pong luklukan reng magamit para king mumunang operasyon ng dialysis center aagyong makapagserbisyo hanggang 75 a pasyente balang aldo. Makadatunying center king 2-story building king City Civic Center compound king Barangay San Isidro. King ground floor o first floor kanumagawa ing treatment ang pong reverse osmosis system area kabang parti ning second floor naman ing administrative office kayabing stock wash ang pong pantry areas. Ing mitatagan pang espasyo king second floor ireserbaya para king pamagparagul king center para kareng karagdagan pang makina ang pong luklukan. Balaos naman ng enrollment ang pong screening para kareng magsilbing benepisyaryo. Panigobran na nala naman lilingunan reng permit at dokumentong kailanganan para king pamamuklat ng hemodialysis center a panikwanan king mumunang Domingo ning Oktubre. Meto ngayong programang iti kareng pagmaragol ning administrasyon ng Mayor Caluwag uling alayang pepalwala pondo ing city government para king pamagbuo ning center. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Paskong Pasko na, King Siyudad San Fernando, kay bat lang siningenreng Christmas decorations. Ang pong parol, King palibot ng siyudad. Silipan talareti, King balita ng Patricia Mamangon. 5, 4, 3, 2, 1!
Opisyal na lang sinindyan reng pamaskong dekorasyon ng pong parul king syudad San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluag inyang Biyernes, September 23 keti king Heroes Hall. Agnan na laman misindireng Christmas decorations keti king flyover intersection, Jasa o Jose Abad Santos Avenue, Baliti MacArthur Highway, Poblacion Clock Tower king Santo Rosario, Monumento Fernandino king Dolores, Giant Lantern and Tourist Information Center king dating Paskuhan Village, Ampo king City Hall. Parol kong San Fernando, tulang mabide, miyaliwang tabul, miyaliwang tule. Manwalay Mayor Caluag, nasisimbolo ring makuleng suludareng parul king pag-asa libutan ding arapan na pandemya. Siyempre, yung inspirasyon natin, yung mga tao, yung pinagsisilbihan natin dito sa siyudad ng San Fernando, gusto natin silang mapasaya kasi alam naman natin yung pinagdaanan natin, ilang taon na pandemic, parang patay talaga, no? So ngayon, at least maramdaman lang ng Fernandino na eto, bumabalik na yung buhay. King speech ning babaeng leader, peg maragul na niting kayang suporta king industriya dareng magparul king syudad nung nukarin, pabanwala kanong magamit reng parul, kapamilatan dareng miyayaliwang disenyo. So pinag-usapan na namin yon ng mga lantern maker. Kung nakita nyo, iba-iba yung estilo ng paggawa nila. So kasi maraming talentadong lantern maker talaga dito sa San Fernando, syempre. So kaya nakita nyo naman, iba-iba yung disenyo nila, kaya hindi natin sila talaga matatawaran. Yung iba, alam mo, talagang marunong sila kaso wala silang PhilJeps, tapos hindi sila marunong mag-computer. So inalalayan natin sila, tinulungan sila ng team natin para makagawa sila at mapakita naman dito sa San Fernando yung kanilang gawa. May kisan metong la naman king seremonya lapaman hindi dina Vice Mayor BJ Lagman, Councilors Brenz Gonzales, Rosemary Kalimlim, Ricky Hizon, Rosalie Mendoza, Reggie David, ampong Liga ng mga Barangay President Wilson Samya. Kurap-kurap, kislap-kislap na din, parol, parol Fernandino, parol ng pamagpayo, kilap-kilap, tindat-tindat na din, parol, Luidiain, parol Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Matas la kano ring bilang dareng insidente ning online scam king Central Luzon nagpangking PNP Anti-Cybercrime Group. Pakibalwan nung makananong makaiwas sa maging biktima dareng online scam king balita ng Angel Rupisan. King mera patakapihan at balitan sa Pampanga ay norganisa ning kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter King San Miguel Brewery King Ciudad San Fernando inyong September 29. Pisabyan ring miyayaluwang issue parikil ka ring cybercrimes. Agpangking Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Region 3 talamak King Central Luzon ing kaso na ning online scams. Paya kamaragul naman kanu King probinsya ning Pampanga. Mataas po sa data natin yung pong online scam. Ano po ba yung online scam? Ito po yung panloloko, gamit yung text, cellphone, social media, na kung saan yung mga biktima natin nakukuha na ng pera. Ang example po dyan yung phishing po. Ano po ba yung phishing? Yun po yung nakakaresulta ng messages and then may mga link po tayo na kiniklik, no? Yung mga letters, symbols, numbers na may underline. Sa simpleng paliwanag po, ganun po yung pag naklik natin, makukuha yung mga information natin at yung pong pwede rin po yung one-time pin natin o yung sa bank account natin o financial accounts natin, nakukuha yung mga password. Tuklo naman king migi 3 dalan reng miyayalawang kaso na ning cybercrimes king Rayon. Paganaka namang fortaleza ing pamaningat na ning publiko bang aiwasan ing maging biktima na ning online scams. Ano po na gagawin natin, kaya kailangan po aware tayo bago tayo mag-click ng mga natin, mga gadgets natin, cellphone natin. Pag-isipan po muna natin bago natin pindutin, i-click yung mga natatanggap natin mga message.
kare naman bisang manyad sao parikil king cybercrime. Malyari kanong buntag king opisina ning Anti-Cybercrime Group 3 king Camp Oliva, Ciudad San Fernando. Malyari mo namang maus king numero at magparalang mensahe karing impormasyon ang mayakit king screen. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force, Pampanga. Maya Paoras, king pamiadwangan na ning executive at legislative, mi pasarya ing ordinansang 2022-006 na mamia general amnesty on surcharge, penalty at interest para karing delinquent tamon taxpayer king business, real property, market stallholders at miyaliwang regulatory fees na ating utang banwang 2021 pababa. Ganap yang maimplementa ing ordinansang iti king September 20, 2022 hanggang December 29, 2022. Kaya agkatantala rin taxpayer tamong ating delinquencies 2021 pababa, ban magbisita king Treasurer's Office, malyari mo ring mag-email king treasury.sanfernando@gmail.com, ban kumang order of payment o mag-request billing statement. Makanta mo rin malyari-larin pong mouse king 649-8540, local 112 para king permit o local 119 para king Amelia. Ako po ing tresurera ning San Fernando, Mary Ann Bautista, Kayantabe at Mamia Payan. Denny paring balitang Kapampangan. Kumislaplaking parul, agawang Kapampangan, king New York, king Amerika. Yan ang pepasyag ng Consul General Elmer Cato nung no ka rin makisan metong yakanui Governor Delta Pineda. Bang pagmaragulareng parul, karing aliwang lahi, ay ning report ng Patricia Mamangon. Elamo keti Pilipinas bibida reng parula gawang Kapampangan. Bagkus, makasadyala namang kumisla preti king New York, king Amerika. Yaning pagmaragol ning kabalen, a Consul General ning Pilipinas king New York ay Elmer Cato, king Media Forum, a News at Use ning Pampanga Press Club o PPC, keti king Park Inn, king SM City Clark. Meto nga anong paralan iti bang ipakit ya ing mabanding kultura dareng Kapampangan kareng Amerikano. At kasan metong yaking display dareng parul, i-Governor Dennis Delta Pineda. We also are bringing our own culture to New York. Governor Dennis Pineda has promised to bring in 2 giant lanterns that we will put on display at the Philippine Center on 5th Avenue. So 5th Avenue, where the Philippine Center, which houses the Philippine Consulate General, is located, is right in the center of Manhattan. Nasa Midtown Manhattan yan. So once we light up those 2 giant lanterns, those would really attract a lot of attention, which is what we want. Makabuklat siya naman kanuing metong apeka maragula mall king USA na i-display lareng parul, agawa dareng kabalen. I've talked to the city government as well. I told Ching Pangilinan, the tourism officer, that one of the biggest malls in the United States is willing to host an event where we could display the smaller lanterns. Of course, dapat marami yan, di ba? Para maging spectacular yung display. I also said we have plans to do a lantern parade in Manhattan, if they could come up with the smaller lanterns, and we could walk around Manhattan during the Simbang Gabi sessions. Pakilala nemo namang Cato kareng Amerikano ing Pilipinas bilang tourist destination ng pong investment hub. Inya naman, balaw siyang papasaw ping Consul General kareng Pilipinong manok na nga na king Amerika na pasik na nga ning promosyon king Pilipinas. On the part of the consulate, we've really been asking our kababayan to do their part as ambassadors. So the President himself said that in his speech before the Filipino community last week, when he said, kayo mga kababayan natin dyan, from nurses, professionals, to caregivers and babysitters, you're ambassadors of the Philippines. So please try to convince your American friends to
come to the Philippines and visit and even possibly invest. Determinado yung Kabalen na Consul General na ipagmaragul na ring tradisyon at kultura ng Pilipino at reng Kapampangan king Amerika, kabilang na reng performing arts, visual arts, culinary arts, sampong fashion. Patunay kanong world class ing talento da reng Pilipino. Samantala, kayagnaning programa tinanggap yan namang PPC Award of Recognition ni Ann Olalo, General Manager ning Park Inn by Radisson Clark, king balaw sa suporta karay programa dareng lokal at talapamalita. Ako po, Patricia Mawangon para King News Force, Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo. Tukluking nga 2 milyong pesos o katumbas ning 4,000 food packs ing sinadyaning Bridges of Benevolent Initiative Foundation Incorporated para karing pamilyang biktima ning Bagyong Karding king Bulacan, Bataan, Ampong, Pampanga ay ning balita ng Patricia Mamangon. Libo-libong grocery items, kalupaning abyas, canned goods, noodles, ampong instant coffee, ing re-repack daring volunteers, iba't king Balen San Simon para king relief operation ning Bridges of Benevolent Initiative Foundation Incorporated o BBIFI kasan metong ing PAGCOR o Philippine Amusement Gaming Corporation. Ing BBIFI, Corporate Social Responsibility Arm, ning kumpanyang BB International Leisure and Resort Development Corporation ay ang manibala king Aqua Planet, Midori Hotel and Casino, Eagle Sky, ampong Fiona's Farm. Alagang 2 milyong pesos ing sinadyang pondo ning foundation, apani muna ning Kabalen ay Dr. Ireneo Bong Alvaro Jr., bang panyali kareng food packs ay dake kareng pamilyang biktima ning Bagyong Karding, kareng probinsya ning Pampanga, Bulacan, ampong Bataan. Ing Kapitan Ibat king Hagonoy, Bulacan, maraguling pasalamat king grocery items abinye, lakwas at marakal kanu kareng kabaryo ing apektado ning mata sa yalbog. Regarding po dun sa relief na galing sa BBI ay malaking bagay po sa amin to sapagkat sa panahon po ito nung nakaraang bagyo ay nalubog halos yung portion ng aming barangay. Although ang aming barangay o sa Hagonoy ay sanay kami sa high tide. Pero ngayon kasi, nagsama yung tubig galing dito sa Pampanga, Nueva Ecija, tapos yung high tide pa. Metong mo naman kareng mipuruhan na barangay pauli ning Bagyong Karding, ing barangay De La Paz, king San Simon, kay bat ng mebitas ning parti ning Bunga Ginto River Dike. Kaya kami pong ilog, big overflow ya po. Ngayon, kaya pong mga damage pong bale, dalan, mga sirala po. Ngayon, yung dalan mi po, limbog ya po ganaganang makay po, halos hala pong dalanan. Ngayon po, data pong mga luwang bale mo naman, mga kailang, halos maragul po yung albog kaya kami. Inya pa mo kanong i-anunsyo ya ing signal number 5 kareng pilang Balen king Central Luzon. Tambing niya kanong pepayaws meeting ni Dr. Alvaro bang ikasaya ing relief operation kareng mituran ning kalamidad. Minaw siya yung kaming boss at agad-agad pepa-organize yung relief operations because a-anticipate akakit na maragol yung maging pinsala na ning Bagyong Karding because this is signal number 5. And akakit during that time na talagang masikan yung bagyo. So at that instance, minaus na kaming, mag-organize na kaming special board meeting para sabihan nga at pisabihan, inimpikya kaming operation na ausan relief operations for the victims of Bagyong Karding. And in kaming target beneficiaries are the province of Pampanga, Bataan, and Bulacan. And we are targeting 4,000 families. Makapailalam niya kano'y tikim programa ng BBIFI ang makatutuking environment ampong health. Kabilang kareng midakayan saup, ing Bataan, Baliwag at Hagonoy king Bulacan. King Pampanga naman, tanggap lang relief packs, reng barangay king San Simon, Kalupaning De La Paz, San Miguel, Santo Niño, Santa Cruz, San Pedro, San Juan, San Nicolas, San Isidro, at ing Balen ning Magalang. Impong manner of distribution tamo, pinriority tala mo po talaga retang mituran keng baha. So kining kaya katamong Balen, we have identified those barangays na makakaya po kayong kailugan. Diretso yan namang makipag-ugnayan ng foundation kareng manungkulan king LGU ampong barangay bang tambing lang apamyereng relief packs. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen,
Susuyo. Apulong Barangay King San Fernando laring miligligan para king antabayan ng kompetisyon ning Giant Lantern Festival. Kaya katapakabarwan ning pamagsadya ring organizers king report ay ni. Kasado na yung selebrasyon ng Giant Lantern Festival o GLF 2022. Kilob ning aduang banwa exhibition niya yung pairal ng GLF Foundation pauli ning arapan na pandemya at ngayon banwa pasinayan ng antabayanan na ligligan. Apulong barangay lareng makisan metong king kompetisyon kabilang yung barangay Bulaon, Kalulot, Del Pilar, San Nicolas, Pandaras, San Juan, Dolores, Santa Lucia, Santo Niño, Ampong Telabas, Tagan. Agpangkang June Pineda, chairperson ng GLF 2022, mas maragulareng ilaban na Giant Lantern entries at mas marakalareng bombilyang ipaslag. Yes, with the new administration, of course, we need to improve the quality of the lanterns, especially yung number of bulbs. So, meron kaming minimum number of bulbs para lalong gumanda at maging makislap yung mga parol ng San Fernando. Inanunsyo namo namang Mayor Vilma Caluwag na miragdagan ng subsidiya para kareng participating barangays. Iba't king 150,000 pesos, gewayating 300,000 pesos. Dinobliya naman ng grand prize, agewang 300,000 pesos. At syempre, tuwang-tuwa po sila ngayon dahil dumoble po ang subsidy per barangay. From 150,000, naging 300,000 na po. Kayag na ning GLF launch, ing paman hindi mo naman king giant Christmas tree ning Robinson Star Mills. Ganapan niyang festival king December 17, 2022, king Robinson Star Mills, king Siyudad, San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bayan Daycare Center ing pepatalakad ning Widows Foundation para ka rin kaya nakang Aita, king Barangay na Buklod, king Florida Blanca. Ay ning istorya ng Angel Rupisan. Opisyal ng may turnover ing Bayong Child Development Center o Daycare Center para ka rin kaya nakang Aitas Kim Barangay na Buklod, Florida Blanca, Pampanga ngayon Biyernes, September 30. Inaos naman iting My First School a donasyon ng Widows Foundation na ilang mig inisyatibo bang pakibatan ng edukasyon dere ning anak a katutubong Aitas. Actually, need talaga nila ng daycare center. So yung mga, nung nagkaroon ng earthquake before, na gibanga yung daycare center nila. So yung mga bata, walang proper place kung saan sila natututo, wala talagang venue for them. So nung nagkataon na nabisita kami dito, nakita namin yung need nila. So ito na ngayon, mas maganda na yung area nila, meron ng proper place yung mga batang matututo. Yun nga, kaya ang pangalan nito is My First School kasi we believe na ang daycare center is even before going to the proper school. Dito na lahat yung basic values. Dito talaga matututo yung mga bata. Maswelo naman ni Edeline Lobo, ahead ng Municipal Social Welfare and Development, king inisyatibo ng Widows Foundation, ang maragulasaw para king komunidad, king Barangay na Buklod. Una, magpapasalamat kami sa Panginoon. Pangalawa, sa Widows Foundation Incorporated. At siyempre kay Ma'am Nikki and Sir Ronel. Si Sir Ronel nag-initiate nito, no? Bilang colleague ko, kagaya ko siya social worker, no? Ito ay malaking blessing sa ating mga indigenous people, particularly sa ating mga daycare children. Kasanmetong naman ng Widows Foundation ing Philippine Air Force king pamanalakad na ning proyekto at pamagdake seguridad king lugar a suportado mo naman ing pamagdake serbisyo lakwas na king karapatan daring indigenous people. Dahil alam namin yung mga recipient nito is mga indigenous personnel natin, indigenous people. So ang inyong pong Philippine Air Force ay tumutulong para mapangalagaan at masaayos yung mga requirements po ng ating mga stakeholders para sa ganitong project. So for the indigenous people po, willing po palagi ang inyong Philippine Air Force at yung Air Defense Command sa pagtulong kung ano man yung kailangan nila.
Asahan la pa ring miyayalawang proyekto ning Widas Foundation ang makapagdaking serbisyo para kareng katutubong aitas. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balan, susuyo. Panalakaran ng news ng Public Affairs Team ng GNN TV44 Pampanga, ing adinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita. Bilang panatang serbisyo, karenggang kapampangan. Yako po Daniella Sangalang at iting News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Forest Barbecue Express presents A Soulful Night with Arthur Neri, exclusively in the biggest Korean restaurant in the province this coming October 20. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng Full Night with Arthur Neri. Grab your tickets now. For more inquiries, visit the Facebook and Instagram page of Forest Barbecue. Lagning aldo, arapan mengke kang bie. Tumiman kat magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tingangasan kulang lang, kilo pangat asado, pansit luglug talangga, biringi pesa umbang. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga, mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Balen na mitmuging lagu, kailangan dumayo. King patagman no bundok, dumurot ka bunto. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga. Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Isambantang pagmaragul, matwang balen ng apu, parang leking paropa, puntok ning alaya. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga. Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga.
Football Festival. Mekeni tukika, maraos ka Pampanga. Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turo-turo. Etuke, ate, maraos ka, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, Maracaga, Asali, dinukit ng muebles, pastillas at torones. Yemas at rival, marakal pang marakal. Balas, kaserola, ema at gitara. Ebon chicharun, tamaris pulburun. Paru pasugwali, dagal ka asali. Tingdala na ning bukas, ting balenta bumiras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyame at Harapan melindrado, o balentong hino, itangan tumiman, ave, Kapampangan. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga. Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Ave, ave, tuki-tuki, etuke, ave, mamasyal ka Pampanga. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga. Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Ave, ave, tuki-tuki, libot-libot, turo-turo. Etuke, ave, mamasyal ka Pampanga. Pampanga! Kabaleng! 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 GNN TV, pag marahul na kang amanong Kapampangan, kay kang gagamitan. Ikultura tamo, eya makalingwan. Salamat GNN, bigay Kapampangan. Kabaleng, sulapaw ka, pagmasdan mawing tagumpin. Lalong ligan, Kapampangan, GNN kayang tabi. Global News Network, ikatutwan niya mong exit. Yung balita, impormasyon, may pabalbonding kabaleng. Ikek ang programa, makapanahon lang. Malugod king Diyos, balen at pamilya. Kabaleng, sulapaw ka, pagmasdan mawing tagumpin. Lalong ligan, Kapampangan, GNN kayang tabi. Global News Network, ikatutwan niya mong exit. Yung balita, impormasyon, may pabalbonding kabaleng. Sulapaw ka, pagmasdan mawing tagumpin. Kabaleng, sulapaw ka, pagmasdan mawing tagumpin. Kabaleng, sulapaw ka, pagmasdan mawing tagumpin. Maya pa oras,
King pamiaduangan na ning executive at legislative, mi pasarya ing ordinansang 2022-006 na mamia general amnesty on surcharge, penalty at interest para karing delinquent tamon taxpayer king business, real property, market stallholders at miyaliwang regulatory fees na ating utang banwang 2021 pababa. Ganap yang maimplementa ing ordinansang iti king September 20, 2022 hanggang December 29, 2022. Kaya agkatantala rin taxpayer tamong ating delinquencies 2021 pababa, ban magbisita king Treasurer's Office, malyari mo ring mag-email king treasury.sanfernando@gmail.com, ban kumang order of payment o mag-request billing statement. Makanta mo rin malyari-larin pong mouse king 649-8540, Local 112 para king permit o Local 119 para king Amelia. Ako po ing tresurera ning San Fernando, Mary Ann Bautista, Kayantabe at Mamia Payan.